Yes, bakunzi ba Jeune Official rero uyu mugoroba bibaye ngombwa ko tuza ikitaraganya, tuzanye icyitwa repoti ya risasi na mageruhi ndetse n'amakuru ari update agezweho mu bice bigiye bitandukanye kubijyanye n'ikibuga cy'imirwano, ku kibuga cy'imirwano haba hano muri za Masisi, haba hano muri Kivu Amajyepfo, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Uyu mugoroba rero ngiye kuza mbabwira abasirikare baguye ku rugamba, mu rugamba rwabaye hano muri za Masisi. Abasirikare mu by'ukuri b'abazarendo barashize, hanyuma tuze kubabwira ndetse n'ibindi biri kuvuga kuri uru rugamba cyangwa se hano kuri tere. Hanyuma ikindi kandi tuze kubabwira ko hari n'amakuru ajyanye na diplomasi nayo yamaze kuba asuka mashya, byose tugiye kugenda tubagezaho. Twihuse cyane, ntago tujya muri byinshi cyane, ni mutwemero ngo tayari twamaze kubaha ikaze. Duhere kuri itangazo. Ni itangazo ryo kubika tayari, ubwo wumva twamaze kuba twinjira mu baguye ku rugamba. Umuryango w'igisenge ubabajwe no kubabikira inkuru y'ishamugongo y'urupfu rw'umwana wanyu witwa ngo ni General Obedi Ngabo Makuba. Mwabyumvishe? Ngaho rero Kinigi naho ngo muri ruratse, ndaje nawe nyinjiremo gatore kamanze mbike uyu mugabo nkuko amakuru atugezo muri aka kanya. Umuryango w'igisenge ubabajwe no kubabikira inkuru yishwa y'inshamugongo, nenge bango yishwanyaguzwa inkuru y'inshamugongo y'urupfu rw'umwana wanyu witwa ngo ni General Obedi Ngabo Makuba, waguye mu mirwano yahuzaga M23 ndetse na Wazarendo. Ikiriro ngo kigomba kubera ngo kubera kwa General Machano. Ikiriro cya kabiri kikabera hano Igoma, nkuko amakuru abivuga. Tunihanganisha mu by'ukuri ngo bihanganisha umuryango w'uyu mugabo ndetse n'abasigaye. Uyu mugabo rongo nanone kandi iki kiriro kigiye kuba hano Igoma ngo kikaba kizabera ngo bikaba bimenyeshwe ngo n'abagesera bo kwa Gato, ngo bo kwa Museveni, Sendugu Museveni. Ibintu birakomeye. Uwo ni uwa mbere wapfuye, bamwita General Obedi. Ntabwo ari General Obedi na Maganda, never. Reka sasa turebe iki bari kutubwira hano kuri imwe. Ngaho rero ibisi byo ndabibumvishana. Amaye nka data, amahibu yatatse ijoro, amahibu yatatse mwo kagira Imana n'amafaranga mwe. Karabaye karabaye. Turi ku isaha saa 3:15. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hibu yatatse muri Kinigi. Imirifo muri kuyusa, muhungu wanjye bura ntari buze kuyigwamo. Karabaye. Abaturage bati turapfuye. Ibiri buze kuba mu Kinigi iri joro sinzi uko bimeze, ariko urumva ko abaturage baravuga ngo turapfuye. Mana yanjye, hano ngira mikoro zijya zimbera, abana babizigira amatwi mabi. Nakabe mbumvisha iyo audio y'ibiri kuba muri iri joro kuri iyi saa ya saa 3 z'ijoro, kuko amasasu ni menshi bakoranyemo byakomeye. Sasa reka manze mbereke uko ibintu bihagaze, mbinjize neza muri urugamba ruri kuba muri aya masaha. Ibintu byakomeye. Reka manze namamaze reka manze ntumikira badutumye, ubundi nze mbumvishe cyangwa se mbinjire muri iyi ntambara iri kuba kuri amasaha ku isaha saa 3 z'ijoro. Narabwe ntangane nyaboneka ntibyo mwibwira ngo ni Wazarendo wapi na amahibu, ariko nayo bari bamaze kugenda bayavugutira umuti. Ndaje mbinjize muri iyi ntambara. Reka tubanze twamamaze mu gihe mu gikora like, ubundi nze sasa mbinjize muri urugamba rukwa muri iri joro. Ni ijoro rishobora kubyuka ririmo amakuru akomeye cyane
bigendanye ko barayi bari gukoranamo ibintu byakomeye. Reka nze manze namamaze nze mbagezeho iyi nkuru mwumve uko ibintu bimeze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Urugamba nanjye rwose nkaba umumenyesha amakuru cyangwa se nkaba utangaza amakuru. Nababwiye ntibaze kubabesha ngo babashuke ngo ni wazarendo ziri kurwana aha. Nta muzarendo ushobora kurwana ya masaha bro. Iyi ni special force ni hibu yakamijeje yacaniye umuriro urimo uraka kuri iyi saha y'isa 3 tugeze saa 3 n'indi minota. Imirwano imeze nabi hano muri za Kinigi batatse M23. Ariko nubwo batatse, nubwo mvuze ngo batatse sinzi ngo ninde watatse, turaza kumenya mu kanya masaha ari imbere. Gusa wenda kugira ngo mwumve ko binashoboka ko ari mvuye turitangiye gukora utuntu twayo. Ko mana yanjye isasu rivuze nkaha ngaha bitangira amatsiko yo kumenya uko biri buze kurangira. Ubu sinzi rwose ko ndi bugihengeke cyangwa se niba ndi buryame nkabona ibitotsi ntaramenya neza uko ibintu bimeze. Kuryama ntago mbishobora, ntaramenya umusore wanjye rwose ko ibintu bigenze neza nta kibazo afite, ndetse nkanamenya uko ibintu bimeze. Ibyo kuvuga rero urupfu rw'uyu mugabo bita ngo Nigeria ngo ni Obedi tubivuyeho. Reka twikomereze sasa tubinjize uko ibintu byatangiye mbere yuko iyi mirwano iba. Nari maze kwakira amakuru nagombaga kubagezaho ko M23 kuva kuri uyu mugoroba yatangiye kugenda itangira ry'igice rwose iri forcinga cyangwa se yoherezeho umusada, kuko maze kwakira amakuru ko hari n'abaturutse hano muri za Bukavu bazamutse, bamwe bazamurwa n'ubwato, abandi bo bakabamanutse hano za Minova ari amakamazi agera kuri 2, harimo n'ababandi b'intyoza beza cyane bari bagiye guhangana mu by'ukuri n'ibi bitero, kuko hano hari hakusanyikiye umuzarendo mwinshi cyane ku buryo bavuga ko mu kanya gato ngo nitwo ni Janvier Karayire nawe n'abasore baramaze kugera hano muri Gatoyi nabo baje kugira ute, baje kurwana. Urugamba rurahanga rurakomeye my friend. Ndagira ngo mbabwire ko urugamba rurahanga rurakomeye muri iyi ntambara. Ndagira ngo mbabwire ko rero ahangaha M23 irasabwa kuza kwitunda, kuko akantu kose ikoze wazarendo bari kukamenyera ku gihe. Nabumvishije ijwi ry'umumama urimo ugaragaza uburyo ki abadamu hano hantu ku kibuga cy'imirwano cyangwa se imirwano iri kubera, abenshi bafatira iry'uburyo wazarendo barashaka ngo itsinde, kuko bari no kuvuga ngo baherutse kubahanura ngo bababwira ko wazarendo ngo izatsinda ngo izabikora. Reka nsubiremo iri jwi kuko ndacyarifite, mutaza kugira ngo naya official, mutaza kuvuga ngo naya official ngo ni ibinyoma. Dore ngiri jwi naryo reka nditerekemo, dore ngiryo hafi aho se kibagenda hafi kabisa no mu Rubaya, hafi yo mu Rubaya. Ubwo abandi makuru byo numvishe umugabo uri kwa mere nyine naje kumbwira ngo hari abasirikare bamanutse nyine yabangagiye kugurisha ngakake ngo kari kumushaki, ariko nawe ameze nkaho ari umwanere, ariko vuga ngo agiye kugurisha kakeke kari kumushaki
bagiye gutegera ngo ubona bazarino ngo bagiye kubategera ngo mu gihe kubica agasuku bukiri ku mushaki ngo baza aho niho bagiye gukorera ibirindiro abantu bagiye gukorera ibirindiro sawa makuru niba numvisha ubona ku materaniro basi Imana jana bivuze Imana yabivuze ndaza ngo barabazungurukira yabivuze kabisa amakuru yakiye ngo umugabo yakubwira kwa mpamo ariko kugamana n'undi mugenzi agiye kugurisha agakake kari iginani aho kumushaki kubakorera ibirindiro ngaho mu gikuru cy'agasuku saba n'ibicungo ko bimeze basi turi kubyumva bato Imana ikomeza imbaraga kabisa icyo havuze ndiyisubiza inyuma ati Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe imbaraga kandi icyo yavuze ntigisubize inyuma. Arangije avuga ati hari abavuze ko bagiye gushinga ibirindo hano mu gikwa gasuku kandi ngo uwo mugabo ni umuaneri. Icyo bisobanuye niki? Hano hari kugenda hide donc mu baturage hari kuzamo abatasi ba FARDC, abaturage bakabahishira iki wa M23 igomba kucyumva kandi kakimenya. Naye ariko ntabwo iryamiye mu by'ukuri, ntabwo yigeze ihwekereye baryamiye amajanja, kuko murumva ko amakuru tumaze kumenya namenye mu kanya ku isaha 10 gutyo haturukaga Renfort yari turutse hano za Bukavu, hari n'indi yari yaturutse hano mu by'ukuri mu bice bya Kivu amajyaruguru berekera aho amakamazi agera kuri 2 yagaragaye ari hano muri za Minembwe yuzuye abasirikare bagiye gutanga umusadara muri za Masisi. Abaturutse muri Bukavu bari baje n'ubwato, bari buzuye baje ari benshi cyane. Icyo bivuze niki? Urugamba rugiye kubaha ahantu ndetse rwamaze no kuba runanzika, kuko urumva ku isaha 3 twumvishe mu by'ukuri amakuru angezeho nkuye n'ubundi ahangaha muri Kinigi. Mu by'ukuri nuko bigaragara ko hari ibitero cyangwa se hari imirwano, amasasu ni menshi cyane, amasasu ni menshi cyane, ngira ngo mwamaze kugenda mubyumva. Ibintu birakomeye. Nahoze mbona rwose, nahoze ngenda barabura nkabwira ntabwo ari wazarendo na mahibu, nta muzarendo wo kurwana kuri isaha ubaho. Tinya abantu uyu munsi birebaherezanya utuntu tw'utubombe, ari kurasa utuntu tw'utubombe, none iri joro baratatse, hibu iratatse. Mana yanjye, hari ibintu njya numva nkumva rwose ngende buriye n'icyo nabikoraho nkumva gusa. Kandi imagine iri joro abaturage, umuturage uduhaye ijwi aravuga ati sinzi niba buri buci turapfuye. Turapfuye. Ewa. Habaye Kinshasa barashaka iki kibaya cya Trump. Iyi mpano Gisekedi yihereye rwose, Trump barayishaka cyane. Ndakubwiza ukuri urugamba ruhanga ntago rworoshye, ibintu byakomeye. Nababwiye nti rwose nge ntago nza kuryama, wenda nzaryama ejo, ariko ngomba kumenya uko aha hantu biri buze kurangira. Ibintu ntago byoroshye naka na gato. Andi makuru sasa rero arimo kugenda tugeraho nuko wazarendo mu kanya gato bahoze babinyujije n'ubundi ku marezo sosiyo yabo, bari gutangaza ko ngo M23 ngo yabazaniye ngo uburozi, ngo yazanye uburozi hano muri za Kinigi kugira ngo baze kuburya, nyine babuzanye mu biryo ngo baze kuburya mu by'ukuri ngo babuze kubagubanya.
nyamara ntabwo ari uburozi babazaniye, ahubwo babonye M23 iri kwizanira minisiyo ndetse n'icyo twakwita ngo ni ravitayoma, bo batekereza ko ngo ibyo biryo bazanye ari ibyabo, ngo birimo n'uburozi. Can you imagine? Iyo ntambara ntabwo M23 ikirwana uvuga ngo irazana uburozi. Reka umusirikare ugutegeye mu buryo ngo nawe nta musirikare uba murimo, arakurasa ku sasi ibyo by'uburozi. Reka ariko bazareno rwose ngo bamaze gutahura ko M23 ngo yabateze uburozi. Ibi ndetse rwose na makuru yatangiye kugenda acyaracyara ari kuvugwa muri Wazarendo. Ahanga ibintu birakomeye bro, ndakubwiza ukuri, aha hantu haraza kugwa umuntu. Imagine ahantu Hibu yamaze kwigerera muri ijoro, bakaba bari kurwana umuhenerezo, ibintu byakomeye. Nyuma rero ko babonye ko hano M23 nayo yabaretse bagakomeza kwa advancinga, urumva ko n'abazarendo bari mu bice bijye bitandukanye batangiye gukusanyika, barimo baraza ngo baje kurwana ahantu. Mukanya ushobora kumva witwa na Guido Shimura bamanutse, kuko niba uwitwa Janvier Karahira amanutse, ushobora kumva nabitwa ngo niba Inyasi nabande bose baraje ngo baje kurwana. Ariko urwo barakura aha hantu, my friend, sinzi uko turi buze kugenda tubivuga, kuko ibirahanga ntago byoroshye. Ndimo ndabona abantu benshi ari kunyandikira bambaza ngo ese Mutayomba bimeze bite ibya General Mutayomba. Nabonye hari n'uwampamagaye kare abimbaza, ambaza ngo ko bivuga ko ngo General Mutayomba ngo yaba yarashwe ndetse ngo agakomereka koherezwa kuvurirwa ibeni. Nibyo, ayo makuru ntabwo ariyo rwose. Narabwiye nta makuru y'ukuri muzajya muyakura hano. Nta musirikare uyu Mutayomba ntabwo yarashwe, aracyari kuri field. Kuko ikindi kimenyetso cyagombaga kwereka ko uyu mugabo Mutayomba yarashwe, iyo aza kuraswa Mutayomba hakabaye uruhare wo gucika intege kwizi ngabo, twakabe tubona nta mirwano nk'iyi ngiyi ikakaye, bakabe bafashe n'ikiruhuko ukumva bigiriye mu bindi. Ariko nyine byamaze guhindura isura. Moto ozopera, umuriro watse. Muri make ibintu byahindutse, ibintu byamaze guhinduka ku kibuga cy'imirwano. Karabaye noneho rero sasa reka mbereke akandi kantu ngiye kubihera, kandi kantu kadasanzwe n'inkurusha mbazaniye. Indi nkurusha mbazaniye idasanzwe, ifite na video hano, ifite na video hapa. Ni video ivuga ikirero sasa. Reka nze mbereke, kanze mbumvishe iyi video. Abarundi nabo mbona amakuru yaje menshi cyane mu barundira. Kanze mbumvishe aka ka video. Mengi, lakini ninawaomba watoto wa Kigongo tuwe umoja. Hakuna mwenye aliona General Janangu. Familia, mnisikie kwa faida. Sisi ni majeshi ya Mungu, ni Muislamu. Hakuna mwenye alimwona, bali alikufia nchi, sababu tulipigwa na drone kule Ruvungi. Ni hapo alilumilia pale kwenye kuanza kale kashida. Hanyuma aha baravuga ko uwitwa General Byamungu ngo yapfuye, ngo ariko ngo yapfuye nk'intwari nk'umusirikare. Nibyo yashatse barimo kuvuga ni ku kiriyo. Bakavuga ko ni ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bakavuga ko ngo barashwe na drone yari turutse ahantu zihitwa za Ruvunge, ariko ya M23 amepigwa na drone ngo gutoka nyine za Ruvunge. Donc ni drone yaturutse muri za Ruvunge. Ruvunge murabyibuka ko iri kugenzurwa na M23 yamwirabyivu, yamwivuganye. Muri make M23 ro nta mikino irimo gutangira kugenda igira ute ibakoramo akazi. Ibintu byakomeye hano hantu. Reka dukomeze twumve ngo barimo baratangaza iki sasa. Mwenye alimwona anatia udongo wake. Hakuna mtu ambaye alimuua, ni udongo ndio inaua Byamungu. Ni Mkongomani anafia nchi yake.
tutoe miale kwa ya Mungu alifunga fulani, ya Mungu alitaka neno fulani. Hiyo yote hayupo. Ya Mungu alikufa. Wakati Mungu anashona nguo, banaangalia hata pale kwenye uzi iliingilia. ati bya Mungu rwose yari afite gahunda, atari ko nyine n'Imana ifite imigambi yayo, cyangwa se nayo iba ifite uko ibintu byo yabiteguye. Nicyo kintu uyu mugabo arimo aragenda atangaza. Ndimo ndabona amakuru hano arimo arasohoka. Ya papa ibintu byakomeye mw'abantu mwe, ibintu byakomeye. Kanyuka se atiki, Kanyuka amesemaji, katurebe Kanyuka. Karabaye Kanyuka. Kanyuka aravuga rwose ko ahantu bita muri Hope Plateau kuwa 22 rwose ku isaha saa 12:30 ubwo ni za n'umugoroba umunsi wo kuwa gatanu. Abakongo ku isaha saa 12 n'ubundi coalition mu by'ukuri ngo bagabye ibitero bikomeye cyane mu baturage, mu by'ukuri hano mu misozi miremire y'Umurenge cyangwa se muri za Minembwe, aho ndetse babigabye ahitwa ngo ni za Mikenke, ahitwa Gakenke, Bidego, Karingi n'ahantu bita ngo ni Karongi, ndetse ngo bakaba barifashe drone zo mu bwoko bwa kamikazi zaje zikoreye bombe cyangwa se bombe zo mu bwoko bwa keti gatandatu. Hanyuma agakomeza avuga none ati kuri iyi tariki n'ubundi yo kuwa 22 nanone ntabwo ari byo gusa coalition bakoze. Agakomeza avuga ati muri teritwari ya Masisi none nabwo population cyangwa se abaturage bagabweho ibitero bikomeye cyane, ndetse byahitanye ubuzima bw'abaturage, aho Wazalendo barashe amakompora cyangwa se amabombe menshi mu gace bita ngo ni Kinigi, haza kugwa n'ubundi abaturage ndetse n'ibikorwa remezo biragira bite, birahasigara, birahangirikira. Aya matangazo Kanyuka akaba ariyo amaze gusohora. Ndimo ndabona na Kaniki nawe harimo rwose kugenda atangaza. De la situation dans laquelle nous nous retrouvons. La maladie d'Ebola est une infection causée par le virus du même nom, le virus d'Ebola. Il s'agit d'une maladie à potentiel épidémique, grave et souvent mortelle. On reconnaît Ebola par ses principaux symptômes, dont la fièvre souvent hémorragique, les vomissements, les saignements, la diarrhée, les douleurs abdominales, la confirmation de la maladie. Aha ni Kaniki arimo aragaragaza cyangwa se nitangaza arimo aragenda agaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara ya Ebola yamaze kugenda ikwirakwira, iri epidemique, ni epidemique sinzi ubwo, ariko wikizima nuko nyine ni icyorezo gikomeje kugenda gikwirakwira, aho agenda agaragaza mu by'ukuri ibimenyetso byacyo, symptom. Akavuga ko harimo icyitwa fièvre cyangwa se umuriro, hakabamo icyitwa vomisema cyangwa se kuruka vomiting, kuruka. Akavuga nanone kandi ko harimo no kugira ute nicyo bita gucibwamo n'ibindi byinshi cyane. Ibi nibyo bimenyetso bigaragara by'iki cyorezo cy'ino y'indwara ikomeje kuba igenda yibasira mu by'ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. En effet, s'agissant de l'épidémie en cours, les analyses de l'INRB, Institut national de recherche biomédicale, ont confirmé la souche Bundibugyo, un variant rare. Il s'agit ici d'un virus à l'ARN monocaténaire de polarité négative qui, pour la première fois, c'est pour la première fois que nous avons ces le message, c'est un message de prudence, d'observation des mesures barrières, de port du cache-nez de manière régulière lorsqu'on est en public, et puis de ne pas s'essayer aux rumeurs et aux on-dit comme quoi la maladie serait de la sorcellerie. C'est une maladie comme toute autre maladie.
avec ces mécanismes de propagation, surtout d'observer des mesures hygiéniques appropriées. Yes, umwami Mutsitsi rero Isaac nawe ndabona yagiye ashiraho ingamba zo kugira ngo bakomeze kugenda birinda mu by'ukuri iki cyorezo cya Ebola, aho mbona bashyizeho amazi yo gukaraba intoki n'ibiki byose. Ni nabyo rero mbona rwose bimaze kujya hanze, ubona ko biteguye guhasha iki cyorezo cya Ebola. Uko bihagaze, uko bigenda kose byahinduye isura. Nkabarombona hano rwose situation ikomeje kugenda iba ibindi. Ku ruhande rumwe barimo bararwana, ariko M20 ihanganye n'ibibazo byinshi cyane birimo n'iki cyorezo cya Ebola. Sinzi uko biraza kugenda, urabona ko ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Reka niyo rebere mugenzi wacu hariya kuri tele ko namubona kugira ngo twumve ngo ese bigenze bite, byifashe bite ku kibuga cy'imirwano. Byifashe bite? Ibintu byahindutse, ibintu byadogereye, ibintu vyamaze kwa bihindura isura mwabantu mwe. Amahibu abakwa umva sasa abana bo kwa Karayire baje kwataka Kote ni adui deja progresser iko mbele ya deja progresser yako mukilima ya Gasenyi njini wakamata baturutse za Gasenyi ya Gasenyi bijya rutero bigiye mu Kinigi biri guturuka za Gasenyi mbele yetu baka kote kote ni adui deja progresser iko mbele ya deja progresser yako. Hapa ni Gasenyi. Hapa ni Gasenyi. Mbele kidogo pale ni Kinigi. Mbele pale ni Kinigi. Mbele na Gasenyi. Mbele njoo hii. Kisha kule ni Kinigi kule mbele. Kuna atiria mbele ni Kinigi. Hapa tunaingia sana kabisa. Watoto tunajikaza sana kabisa. Wanaingia. Vijana wanaingia hapa kabisa, wana kumusika. Sasa kama wale wanaikana kwa problem, wote wanaikana kwa shida. Harika wazalendo we. Tunaingia milima yote ya Gasenyi. Huyu ni mahabari. Kwa kale kakilima aka kakilima aka ule nyumba yenyewe ndani hapo. Ni komanda sektera kwa Okapi. Wanaingia. Naona pale ndio kwenye kunaweza kupigwa desha. Pale ndio kwenye kupiga shoga vijana wako wanapanda mwili pale ndio kuna komande vita. Pale nani pa ile ngambo ya kule ni yenyewe ipige desha. Iko ana komande vita. Yeye piche kulingi de front. Nei kama kawaida ya kwake ya kukua mbele. Yeye hataki mtu amdanganye. Bonjour ya vita hivi na hivi, hapana. Ni yeye peke ndio kulingi de front. Yeye peke kabisa iko ana komande. Hadanganye wake hapana. Yeye mzee Boka chef ya mjana kwa Celeste. Kwa mbele ya coalition na mouvement ya Mutayomba. Tunatumika en collaboration. Natumika huko vraiment operation conjointe na unité ya Mutayomba, mouvement Mutayomba. Ndio tunatumika huko mbele. Kutoka hapa aliingia sana haresisi hata kwa moto kabisa, hasimami tabia anaingia kabisa. Upichi na ibintu byakomera urugamba rurahanga. Reka mbareke mukurikire ikiganiro, turaza gusubira mu yandi masaha tureba andi makuru ari buze kubagezweho, kuko urumva mu Kinigi batatswe bahatatse. Turaje turebe uko buri buze guca byifashe. Nkandira kuri subscribe rero utarabikora ukane no kunzogera kugira ngo tugendane gatanu kuri kagenzi kako. Urugamba hano rwamaze kuba ruba imberenge cyangwa se rwabaye amagasa.